Jesucristo munakuyninpi napaykamuykichis tukuy qankunasta. Kunanqa qallirisunchis kay programa de escuela sabática. Kay yachaqakuna p'anqapi yupayninqa kashan chunka qanchisniyuq. Kay sábado iskay chunka soqtayuq octubre killamanta. Titulonqa nishan tukuy imapis pertenecen kawsayninchejman. Kunanqa risunchis orakuq mañakuq Diosmanta sumaqta hap'iqanapaq orakusunchis. Hanaq pachapi munasqa tatayku kunan mañarikamuyki qanman yanapanawaykupak kay tukuy yachaykunata umaykupi sunquykupi hap'ikunaykupaq. Bendeci tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku chayta ahinamanta astawan yachakunankupaq munakuyniykimanta. Tukuy yachaykunata umaykuman apamuwayku munasqaykiman hina. Chay tukuyta mañarikuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa qhawrisunchis kay introducción iskay kaq Pedro p'anqapi hatun yupayninqa kashan huch'uypaynintaq kinsa. Diospaq palabranqa nishan hinata. Diosqa may sumaq atiyninniqta tukuy ima necesitasqanchejta quwarqanchej chiqanta ruwaspa kawsananchejpaq. Chaytataq hap'inchej Diosta reqsisqanchejrayku pichus mana ni imapi pantaq kayninniqta tukuy atiyniyuq kayninniqta ima waqyawarqanchej chay Diosrayku. Diosqa atiyninpi waqyawanchis tukuy nuqanchejta chay allin kawsayman, chay sumaq yachayman. Chaypitaq nuqanchistaqa sumaqta ruwawanchis Espiritu Santoqa. Nuqanchispiqa kanan tiyan Diospaq yachaynin nuqanchispi. Nuqanchisqa ñawirinanchis tiyan Diospaq palabrantaqa. Chay Diospaq palabranmanta hap'ikunanchis tiyan. Chay qhawakunan tiyan carácterninchejpi. Chaymantataq nuqanchisqa parlasunchis Cristo hina nuqanchis Jesucristo qhawaspa tikrakusanchis payman astawan k'askakusanchis. Payta reqsispa Diospaq yachayninwan Jesucristo yachayninwan nuqanchisqa astawan paykunaman k'askakusanchis. Chayraykutaq kay leccionqa nishan tukuy imakunapis pertenecen kawsayninchejman. Dios churan tukuy imatapis sumaq kananpaq kawsayninchejpi allinta cambiananpaq carácterninchej payman hina Jesucristoman hina. Chayta nishawanchis allinkachun qankunapaq. Amén. Ñawpa kaq tapukuy nishan imatataq yachananku tiyan tukuy chanta imataq kanqa chay ruwasqasninmanta. Kay tapukuyta qusunchis hermana Ángela pay kutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Allin p'unchay kachun nuqa saludamaykichis kay Santa Cruz llaqtamanta. Tukuy hermanaspaq qhawarisunchis kay uq watukuyta. Ahinata nishan imamantataq tukuy yachananchis kashan y imatataq ruwananchis kashanri y cuáles son las consecuencias nin. Entonces imamantataq yachaqakunanchis kashan. Kay Reis libropi Salomón parlarishan ahinata tukuy nuqanchis yachananchis tiyan Tata Diosmanta. Tata Dios kay Salomonqa manchaytapuni orarisharqa Tata Diosman. Imayna ocasionpi porque payqa ruwasqa uq templota manchay hatunta uq Tata Diospaq wasita ruwasqa chayta dedicarisharqa entonces haqay ocasionpi tukuy runasta invitasqa reunigusqa chaypiqa
manchaytapuni Tata Diosman urarispa payqa mañasharqa hinata chay wasita dedicaytawan ñuqanchispis ahinata kunan yachaqakunanchis tiyan imaynatachus saqay tiempopi siervosnin manchaytapuni Tata Diosta sirviq kanku tukuy sunqunwan munakuq kanku, entonces sutinta hujariq kanku, imapipas siempre Tata Diosmanta mañakuspa paykuna kawsaq kanku. Entonces kaypiqa nin ahinata kay wasi ruwaytawanqa payqa dedicasqa Tata Diospaq templo ruwaytawan nispa. Kunanqa tukuy pueblos hamunqanku qanman, sutiykita yupaychanqanku, sutiykita manchachikunqanku, imayna tukuy runas kay mundo Pachamanta, kay mundo enteritumanta, kay lugar, kay llaqtapi tukuy runas rikunqanku, sutiykita yachanqanku porque puebloyki qutuchakunqa kay wasiykipi nirqa. Entonces kay sutiykitaq manchay invocasqa kanqa nispa nirqa kay wasiykipi, kay wasiykita ruwarqani, edificarqani nin anchaypi kunanqa sutiyki yupaychasqa kanqa, hatunchasqa kanqa y chayantapis tukuy runas kay nacionmanta rikunqanku poderniykita nispa nirqa imaynatachus puebloyki alawasunki, sutiykita huqarin nispa ahinata payqa Salomonqa dedicasqa Tata Diospaq wasinta, Tata Diosman dedican entonces ñuqanchis imatataq chayta yachachiwanchis ñuqanchispis preocupakunanchis tiyan maypichis Tata Diospaq wasita ruwanapaq, yupaychanapaq, templopi yupaychanapaq, si mana templo kanchayqa wasinchispipis qutuchana runata ahinamanta yachachinapaq Diospaq palabranmanta, Diospaq munakuyninmanta anchay nishawanchis kaypiqa. Entonces yachaqakunanchis tiyan ñuqanchisqa Tata Dios manchay hatun munakuyniyuq chayantapish ruwananchis tiyan Tata Diospaq wasita maypichus yupaychananchispaq, qutuchakunanchispaq, ahinamanta runaspis qhawanankupaq, rikunankupaq que chay wasipiqa kay templopi Tata Diosman adoranku, Tata Diosman yupaychanku nispa ahinamanta paykunapis chimpamunankupaq Diosta yupaychanankupaq hermanas. Ahina kashan kay leccionninchis kashan entonces allin bendisisqa kachun ñuqanchispaq kay palabran ahinamanta astawan ñuqanchispis yachaqakunanchispaq, ñuqanchispis urakunanchis tiyan manchayta Tata Diosman queridos hermanas, siempre leena Diospaq palabranta ama sabadollapichus sino sapa p'unchay qhawananchis tiyan leenanchis tiyan Diospaq palabranta ahinamanta astawan yachaqakunanchispaq y animasqa kananchispaq chay fortalecisqa chay Santo Espirituwan kananchispaq sapa p'unchay hermanas animarimuykichis kay Santa Cruz llaqtamanta tukuy hermanasta siguikuna evangeliopi Tata Diosta yupaychaspa. Pachi, hermana Ángela, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Iskay kaq tapukuytaq nishan. Imaraykutaq hatunchasunman runata? Kunanqa kutichisunchis kay iskay kaq tapukuyta. Ñawpa kaq Corintio p'anqapi. Chunka uqniyuq kashan hatun yupayninqa. Huch'uy yupaynintaq Diospaq palabranqa nishan hinata. Qankunaqa noqa hina ruwaychiq. Imaynatachus noqapis Cristo hina ruwani ahinata. Tapukuytaq nisharqa. Imaraykutaq hatunchasunman runata? Kaypi nishan apóstol Pabloqa. Qankunaqa noqa hina ruwaychiq nishan kaypiqa. Noqapis Pablo nirqa. Cristo hina ruwarqani. Payta qhatikurqani. Pay noqataqa yachachiwan. Apóstol Pablotaqa Jesucristo hatuncharqa. Payqa hap'iqarqa sumaqmanta Jesucristo Diospaq yachayninta, Diospaq kamachiyninta, noqanchispis hinallatataq
ruananchis tiyan. Pay hatun chawasun noqanchistaqa. Daniel hina, José hina, Moisés hina, Pedro hina, Juan hina. Paykunasqa mana paymantachu ruarqanku, llamk'arqanku. Paykunaqa Dioswan yachachiyninwan purirqanku. Kay pachapiqa ashkha runa hatunchakunku kay pacha yachaywan. Chayqa mana kusachu, mana sumaqmanchu apan chay hatunchakuyqa. Chayraykutaq Pablo hina ninanchis tiyan. Noqapis Cristo hina ruwani. Cristota yupaychanaqa, honranaqa, payman hina kanaqa, chayqa kashan allin kawsayninchikpaq. May allin kusi noqanchispaq. Chay discipulosnin, profetas, reyes qatikurqanku Jesucristota sumaq karqa chay kawsayninkupi. Kusiy karqa paykunapaq. Maypichus hinallataq noqanchisqa uyarikuna tiyan, yachaqana tiyan. Chay kusiyqa hamunqa noqanchikman. Cristotaq hatun chawasun noqanchista. Amén. Kinsa kaq tapukuytaq nishan. Pitataq ancha allinmanta riqsinanchis tiyan? Kunanqa kutichisunchis kay kinsa kaq tapukuyta. Juan p'anqapi kashan hatun yupayninqa uchuyupaynintaq chunka pusaqniyuq. Diospaq palabranqa nishan hinata. Mana pipis Diosta kay kaqpis rikurqachu. Chaywanpis k'ata churin pichus Diosnin. Pitaqchus Tata Dioswan chasqa kawsan. Paymin Tata Diosta riqsichiwanchik. Tapukuytaq nishan. Pitataq ancha allinmanta riqsinanchis tiyan? Kay Diospaq palabranpiqa nishawanchis. Diospaq wawanta riqsinanchis tiyan allinmantaqa. Noqanchis mana qhawanchischu Diostaqa. Chayraykutaq riqsinanchis tiyan wawanta yachananchikpaq imaynachus Diosqa. Cristo kashan allin sumaq riqsinanchikpaq Diosta. Sichus noqanchis riqsisunchaq Cristota, chaypitaq noqanchisqa riqsisunllataq Diostaqa. Pay nirqa haqay tiempopiqa Diosmanqa qankunas mana atinkichaqchu chayayta. Astawanpis noqaman chayanaykichis tiyan. Chantaraq Diosmanqa chayankichis riqsinkichis imaynachus payqa. Sichus noqanchis qhawasunchis Cristota riqsisunchis allinmantaqa noqanchispi kanqa cambio. Kutirikuy Jesucristoman hina kutirisunchis. Chaypiqa noqanchis wakichisqa kasunchis. Maypichus hamunqa Jesucristo kay pachaman paywan ripusunchis. Chayrayku riqsina tiyan allinmanta Jesucristota. Amén. Tawakaq tapukuytaq nishan. Ima kamachiytaq kashan ancha hap'isqa chay hanaq pacha yachaywan. Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan pay kutichimunqa Llallawa llaqtamanta. Sumaq sábado kachun tukuy hermanospaq uqtawan qhawarikusunchis Dios palabranta kay Juan p'ankapi hatunnin kashan qanchis huch'uynintaq chunka qanchisniyuq y kay hinamanta Tata Diosqa palabra nuqanchista niwanchis. Diospaq munayninta ruwayta munaqqa y yachachisqayta riqsinqa. Diosmanta chayri noqallamantachus kasqanta. Entonces kaypiqa nin hermanos ni Tata Dios sut'inta nisawanchis. Pichus Diospata voluntad nin ruway munanchayqa chay runaqa yachanqa paymantachus chay yachaychi o runallamantachus. Paymantachus hamusan waqllachus runa parlasan. Chayrayku nuqanchikqa chay ñanninta riqsinanchispaq sumaqta. Chayrayku nishan kaypiqa
Pich nuqalpata, o sea, nuqalpata ñanita thask'imunan chayqa, yachanqa que parlashqayqa chiqan, kay ruwashqayqa chiqan. Pero pich mana qhawarikuqnin hermana pantanqa. Mas kha nuqanchik mana qhawarikunchik. Pastor predicamushan, uyarinchik, amén, nispa ripunchik. Pero mana chay kananchu tiyan hermanos. Nuqanchis mismo qhawarikunanchik tiyan, nuqanchikqa estudiariranchik tiyan. Chay pastor predicamuqtinqa verdad llullachus chaytaqa nin. Porque mana nuqanchik chaywan contenta kapunchik. Hermano predicamunin, hermana chayta nin. Chaywan contento kapunchik. Mana nin. Sapa uqa kay juicio tiempopiqa sapa uq nuqanchis nin cuenta qosunchik Tata Dios. Entonces, tukuy yachashqaykimanta nin piman cuentaqunki? Tata Diosman. Tata Diosman. Chayrayku nin kaypiqa sapa uq sumaqta nin Dios palabranta qhawarikuspa payqa entiendirinan tiyan mayqinchus chay chiqan ñanta. Mana contentakunanchu tiyan uq predicacionwan, uq hermano yachachin chaywan, sino pay mismo nin qhawarikunan tiyan Dios palabranta verdad llullachi nispa. Mas pero imata hermanos, qhallakunchik Dios palabranta estudiarikuyta, qhallakunchik mask'ayta, qhallakunchik nuqanchik a veces nuqanchik iglesiapipas a veces puñuqlla ripunchik. Ni siquiera nuqanchik qillqakunchikchu imantachu pastor predicamushan ima libropi predicamushan mana qillqakunchikchu. Pero chayta nin nuqanchikqa kay Beriano llaqta hina nuqanchik wananchik tiyan. Berianosqa nin kay payqa apóstol Pablo predicamusarqa paykuna anotaq kanku nin. Wasiman chayaq kanku, estudiariq kanku nin. A ver, imantachu kay apóstol Pablo nin. Chayman hinapunachik parlamun, qhawariq kanku nin chay Diospaq palabranpi, y paykunaqa nin astawan yachayniyuq karqanku. Y kikin kanan tiyan nuqanchispi. Mana contentakunanchikchu tiyan chay pisisituwan, hermanoy. Mana, astawan wiñananchik tiyan kay ñanpiqa, astawan entiendinanchik tiyan Dios palabranta y astawan paypa hina thask'irikunanchik tiyan. Tata Dios bendichun palabranta. Amén, hermano. Pachi, hermano Juan, allinta kutichisqaykimanta. Pisqa kaq tapukuytaq nishan. Ima waq kamachiytaq sumaq hap'isqa kashan. Chay chiqan yachachiwan. Kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso. Pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa runamasi Tata Diospa hatun munakuyninpi napaykamuykichik tukuy qankunaman. Kunan kutichisunchik kay pisqa kaq tapukuyta y kay Juan p'anqapi hatun yupayninqa kashan pusaq y huch'uy yupaynintaq kashan kinsa chunka iskayniyoq. Chaypi Tata Diospaq parlayninqa kay hinamanta nishawanchik y kaywan kutichisunchik kay tapukuyta. Hinataq Diosmanta chiqa kaqta yachasqaykichikqa chiqatapuni kacharichisunqachik. Castellano parlaypiqa nikun os serán libres. Nuqanchik nisunman si chiqankaqta yachasunchik, chiqankaq yachachiyta yachasunchik chayqa kacharichisqa kasunchik. Libres kasunchik castellano parlaypi nisunman nuqanchik. Ahinamanta kay k'acha Tata Diosqa chayta haywawanchik. Adán y Eva paypiqa karqa kay libertad kacharichisqa mana imapis paykunata hap'iqchu chaymanqa. Chayrayku kaypiqa nishawanchik chiqatapuni Diosmanta chiqa kaqta yachasunchik chayqa paymin kacharichisqa kasunchik. Y nuqanchikta ni pipis obligawanchikchu o forzawanchikchu nuqanchik creyinanchikpaq Tata Diospaq parlayninman. Mana chayqa nuqanchik sapa nuqanchik decidinanchik tiyan
payman creita o mana creita, chiqankaqta yachayta o mana chiqankaqta yachayta. Chayqa sapa huk ñuqanchikpi sunqusninchikpi kashan, pero Espíritu Santoqa Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Soqta kaq tapukuytaq nishan. Ima hanaq pachamanta kamachiytaq hap'ikusqa chay hanaq pachamanta yachayta. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino, pay kutichimunqa Santa Cruz llaqtamanta. Kunan munasqa hermanos, watihmanta Diospa palabranta qhawarisonchis kay suqta kaq tapukuyman hina. Munasqa hermanos, nin hinata kaypi. Mayqintaq chay hanaq pachamanta hamuq yachakuy principal nin kaypi cristiano hap'inri. Noqanchis tata Diospe creespa imatataq noqanchis hap'isqanchis. Entonces chay principal en principio nin hanaq pachamanta hamun tata Diosninchikmanta hamun. Chay kashan nin chay munakuy. El amor de Dios munakuy. Tata Diospa munakuy ninqa manchay hatun. Kay espacio mana alcanzay atina ajina. Chay munakuyqa apanawanchis tiyan respetakunanchis tiyan respetananchis tiyan runa masinchista. Diospa palabra chay castellanopiqa nin chay munakuyqa nos llevará, dice, nos amáis unos a otros nin. Es qankuna pora kanan tiyan chay munakuy qankuna ukupi. Entonces chay munakuyqa entonces apallawasuntaj tata Diosta respetayta. Tata Diospa nisqanta ruayta. Entonces chayta nin Diospa palabran hanaq pachamanta cristianoqa hap'in. Entonces kay pachapi noqanchisqa yachananchis tiyan kuska tiyayta. Kay pachapi noqanchisqa chananchis tiyan entendimientoman. Kunan tiempoqa ninku wakinqa noqa munakuni tata Diostaqa nispa, pero runa masintataq chiknikunku mana allinchu chayqa. Entonces Diospa palabranqa nin pichus noqa riqsini tata Diosta runa masintataq chiknikun chayqa llulla. Chay chaqankaqqa mana paywanchu kashan nin. Entonces noqanchisqa si tata Diospa munakuynin sunqunchikpi kan chayqa, entonces respetasonchis. Kay pachapi atisunchis causayta entre hermanas, entre hermanos, como familia hina. Porque hanaq pachaman risunchis lugar llaman. Entonces, si kay pachapi mana atinchichu tiyayta chayqa kuska, mana entendimiento kanchu noqanchis huk chayqa, entonces mana atisunmanchu hanaq pachaman riyta. Anchayrayku Diospa palabran nin kay pachapi noqanchis yachananchis tiyan kausayta. Kuskachasqa, otuchasqa, kay pachapi yachananchis tiyan yachananchis tiyan perdonayta runa masinchista. Unas hermanos, ahinamanta, Diospa palabra noqanchista k'amiguanchis kay suqta kaq tapukuyman hinaqa, chay Diospa munakuynin sunqunchikpi chayqa, entonces kanqa respeto, perdón unos a otros. Que Dios tata Dios ninchis, munasqa hermanos ne, tukuy qankunata, bendicionta t'akaykamuchun qankunapis tata Dios manta siempre yachaqakuychis allin kaqta. Allinta kawsakunakachun, tukuy noqanchis tata Diospaq palabraman hina, tata Diospaq nisqaman hina. Chay hatun deseo. Amén. Pachi, Pastor Corsino, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Qanchiskaq tapukuytaq nishan. Imaynallataq wiñay kawsayta hap'isunman? Kay tapukuyta kutichimunqa Pastor Demetrio, Cochabamba llaqtamanta. Qhawarisonchik tata Diospaq palabranta kay qanchiskaq tapukuyta. Qanchiskaq tapukuytaqa niwanchik imaynata nuqanchik hap'isunman wiñay kawsayta. O chay wiñay kawsayman imaynata nuqanchik yaykusunman. Castellanopi charaykunin heredar vida eterna. Heredar niytamunan
hap'iqay imaynatata nuqanchikqa hap'isuman wiñay kawsayta chaymanta parlawanchik kay qanchis kaqtapukuy. Pero kay San Juan libropi qillqasqapi chunka qanchisniyuq kinsakaq huch'ichillayninpiqa niwanchikqa hinamanta Tata Diospaq palabran niwanchik hinamanta kaymin chay wiñay kawsayqa kaymi chay wiñay kawsayqa qan k'atachiqa Diosta riqsisunanku o riqsinaykichik ni qan k'ata Tata Diosta riqsinatiyan personalmente nuqanchik Tata Diosta chantapitawan riqsinanchik tiyan kachamusqayki Jesucristotapis kachamusqan Señorninchik Jesus kachamurqa tatan apayta riqsinanchikta tiyan. Entonces niwanchik Tata Diosta riqsinatiyan y wawanta riqsinatiyan Señorninchik Jesusta hatun wiñay kawsayta hap'inanchikpaqqa chayta niwanchik. Pero Señorninchik Jesusqa hamurqa hallp'apataman hamuspaqtaqri kunanqa runaqa hap'iqarqankuchu mana riqsirqankuchu chayrayku kay San Juan hatun t'aqaypiqa chunka niyuqpiqa nin hinata paypata kaqkunaman hamurqa paykunataqri mana payta hap'iqarqankuchu o sea wawasninta salvaq hamurqa Señorninchik Jesus paykunata salvaq paykunata rescataq hamurqa pero paykunataqri mana hap'irqankuchu mana hap'iqasqanchikchu ahina mashkha kay tiempopiqa kashan entonces nillawanchiktaq kay nin qillqasqapiqa Tata Diospaq palabran nirqa p'unchay Señorninchik Jesus pitaq hap'iqasharqa payta Samaritana warmi hamuychik ari kayman runata rikhuni pero manachu pay kanman Cristo nispa hamuychik Samaritana Pozo de Jacob nisqa chay lugarpi kay Samaritana warmi ari riqsisqa suyasharqa ahinata nuqanchikpis suyananchik tiyan Señorninchik Jesustaqa chayrayku nin primeroqa nuqanchikqa riqsina kashan Tata Dios y wawanta Tata Dios y Tata Diospaq churinta churiniyta munan Señorninchik Jesus pero tiempo kaypi karqa Señorninchik Jesus kay allpapatapi purisqa nuqanchikman willawasqanchik tatasninchikman abuelosninchikman willasqa parlasqa salvacionmanta kunantaq paytaqa wañuchirqanku cruzpi chakatarqanku kunan chaymanta kinsa p'unchaymanta pay kawsarimurqa kawsarimuytawantaq purisqaraq allpapatapi y chaymanta wicharipurqa chayrayku niwanchik Tata Diospaq palabranpiqa nin chanta nisqantawantaq apostolesninman qhawashaqtinku Jesus hanaq pachaman huqarisqa karqa phuyutaq p'ampaykuspa ñawisninkumanta payta pakaykurqa kay hechos y ch'ikaqchikllay hisq'unkaqpi chay palashawanchik entonces ahinata willarqa kunanqa wiñay kawsaynamantipun maypichari Señorninchik Jesusqa kunan nuqanchikmanta mañashan nuqanchikpaq mañashan tatanmanta salvakunanchikpaq kay wawasniypaq nuqa yawarta hich'arqani nispa entonces wiñay kawsayqa chayrayku tapukuypiqa nishan vida eterna chay vida eterna karqa nuqanchikpaq pero supaytaq chayta qhichwarqanchik kunan chayta vueltamanta pay hamun y chay wiñay kawsayta haywaq tukuy paypi creyiqkunapaq y tukuy paypi mask'aqkunata riqsiqkunapaq chayta niwanchik Tata Diospaq palabranqa kay qanchis kaq tapukuypiqa hermano hermana amigo uyarimuqkuna Pachi Pastor Demetrio allin kutichirqaykimanta kay tapukuyta hinamanta tukunchis qhawariyta kay yachaqakunata haqay tiempomanta pacha chay atinikuyqa Cristopi mana chinkanchu chay riqsiyqa mana chinkanchu chay yachakuyqa noqanchispi kanan tiyan
haqay tiempopi hina mana iskaychakuspa kay tiempopipis atinikuna tiyan Cristopi pay kashan chay k'anchayqa kay pachapaq chay sumaq yachachiy runa noqanchispaq paypi kashan llakan parlayqa paypi kashan kawsayqa paypi kashan salvacionqa payta riqsina kachun payman ripuna kachun payman k'askakuna kachun ña kutimunqaña chaypaq wakichikuna tiyan ama qhipakuychu astawanpis allinmanta wakichikuna orakuna mañakuna paymanta sumaq kananchikpaq payman hina kutirinapaq amén. Munasqa tatay qan kashanki haqay hanaq pachapi chaymanta uyarimunki tukuy wawasniykita tatay kunan kutipi mañakuyki chay yachakuyta maypichus qanmanta hamushan qanllapi tiyan chaykunaqa wawasniykita yanapay tatay kallpachay Espiritu Santuykita kachamuy llank'ananpaq sunquykupi tatay angelesniykitataq kachamuy hark'akunanpaq tukuy wawasniykita qanllapi salvacionqa kashan nuqayku atinikuyku qanman tatay perdonawaykutaq tukuy huchaykumanta kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi amén.